Mu makuru akomeje kuvugwa nuko Burundi bwongeye kohereza abasirikare benshi aho by'umwariko bifashishije ubwato bwa gisirikare. Byemezwa ko ari amato agera muri abiri yaratwaye abasirikare b'abarundi ndetse bakomeje kwiyongera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibingibi bibaye mu gihe kandi hari ayandi makuru akomeje kugenda avuga yuko by'umwariko baherutse kohereza izindi ngabo by'umwariko mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba barinda igice cya Kremi nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ibi kandi bikaba ari bimwe mu bikomeje gushimangira uburyo intambara ikomeje kugenda ihindura ibintu ndetse ikomeje kugenda by'umwariko ifata indi ntera nk'uko mukomeje kugenda bigaragara. Amakuru yihuta kandi akomeje kugenda atugeraho nanone akaba akomeza kugenda ashimangira ko umusirikare wa SADF yahishuye uko FARDC by'umwariko yabagambaniye bagakubitwa n'umutwe wa 23 uyu no mu ngabo by'umwariko zo muri Afrika y'Epfo cyangwa se muri South Africa. Ndakubwira kandi kubigendanye n'amatora hano mu gihugu cya Uganda aho internet yamaze kugenda ikurwa. Ndabashuje mwese kandi mbifurije kugira ibe byiza, mbifurije kugubwa neza cyane. Munyemere turebera hamwe amakuru y'ubutaka kandi agezweho, amakuru agaruka kubigendanye n'ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi subscribe niba rugambere ugeze hano, tanga igitekerezo aho muri comment tukwire uburyo buri kumva no makuru ese ibi bizarangira bite ndetse by'umwariko ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Ikaze niba utameze neza reka nkubwire ngo komera kandi wihangane, nkubwire ngo uyu mwanya nitameze neza ejo birahinduka bikaba byangenda neza. Igisirikare cy'u Burundi by'umwariko kuwa mbere tariki 13 Mutarama by'umwariko bohereje andi matagera muri abiri yuzuye abasirikare mu mujyi wa Kremi wo mu ntara ya Tanganyika. Abangaba kandi baje biyongera ku bandi bamaze imisi nabo boherezwa muri kino gice ndetse kugeza ubu ngubu ngo bari gutegurwa ibitero karundura byo kwibasira igice cya Uvira aho Uvira bagomba kuyifata byanze bikunze. Nyamara bari gutegura ibingiye umutwe wa 23 nawo ukaba ukomeje gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko batazava mu bice bamaze gufata ahubwo bazabicungira umutekano vuba cyane. Mu masaha y'igitondo rero nibwo ayo mato yageze ku cyambu cya Kremi aturutse i Bujumbura nk'uko rero umunyamakuru Steve Webb akomeza kugenda bivuga. Kuva mu mpera z'ukwezi gushize rero Burundi bwongeye kohereza ingabo zabwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko bwari bwaracyuye rero igice kinini cyane cyazo nyuma yo gutsindirwa mu mirwano yasize izi nyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zigaruriye umujyi wa Uvira. Umwe mu basirikare b'u Burundi aheruka kubwira ibitangazamakuru nga mu Burundi by'umwariko ko igikorwa cyo kongera kohereza ingabo muri RDC cyabanjirijwe n'ikiciro by'umwariko cyo gusubiza muri kiriya gihugu abasirikare ba FARDC ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bari barahungiye mu Burundi ubwo M23 yafataga Uvira ndetse bakaba bari by'umwariko barafashe nk'uko amakuru tugera bivuga bakaba bari by'umwariko barafashwe bajyanwa mu bigo bya gisirikare biherereye nga mu Burundi. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi rizwi nka CNDD-FDD nk'uko bigaragara riyoboye u Burundi kuva muri 2005 Nyiriteka Reverend Kuriyo aheruka kubwira abanyamakuru ko gucyura ingabo byari byabaye mu gisa nko rero gusubira inyuma mu buryo bwa gisirikare cyangwa se bwa gipolisi mbere yo gushimangira ko Burundi bukomeje rero kugenga ibyemezo byabwo bya gisirikare ndetse no kugira uruhare muri iyi ntambara. Bivuga ko kandi Burundi by'umwariko ibintego nyamukuru bufite by'umwariko no kongera imbaraga batayo zigera muri 2 zisanzwe ziri Ibaraka z'ingabo zabo nyene zari zarasigaye muri Kongo mu gihe rero igitutu cya gisirikare cya 23 cyo gikomeje kwiyongera. Amakuru kandi anavuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi zirimo gushaka gukumira ko rero Karemi yafatwa dore ko uyu mujyi usanzwe ufatwa nk'inkingi ikomeye cyane mu ntara ya Tanganyika ndetse ibice byose byegereye Burundi byaba by'umwariko bikomeje kujya mu kaga. Amakuru yihuta kandi atugeraho nk'uko bikomeje kugaragara arashimangira ndetse akanagaragaza uburyo intambara ikomeje guhindura isura. Ibi kandi bimeze bitya mu gihe izi ngabo z'abarundi zasabwe nanone kubwo abategetsi bakuru mu gisirikare cy'u Burundi yuko bagomba gukomeza guhangana n'imitwe irimo nka Red Tabara isanzwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi ndetse bakanacunga ibice bimwe namwe byegereye umupaka ndetse ngo basabwe gusubiza inyuma umutwe wa 23 mu rwego rwo kugira ngo bafate Uvira ndetse banabuze uyu mutwe kuba wakomeza gutatira ibindi bice birimo nk'aha Karemi hano mu cyaga cya Tanganyika.
umwe mu basirikare bo mu ngabo za Afurika y'Epfo SADF bari baroherejwe kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yayishuye akaga we na bagenzi be bahuye nako karimo rero kugambanirwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari baragiye rero gufasha ku rugamba bigatuma inyeshyamba za M23 zibatsinda nk'uko bitangazwa. Ni mu buhamya rero bw'inyandiko umusirikare yanyujije by'umwihariko ku kinyamakuru Defense Web kiwabo nk'uko bitangazwa. Yavuze ko nyuma y'amezi atandatu na bagenzi be bavuye muri RDC ibyo yahaboneye mu gace ka Sake byanze kumuva rero mu mutwe, ndetse akaba afite impungenge zo kuzagira ihungabana ryo mu mutwe rishobora kuba ari karande cyangwa se iby'ubuzima bwiwe bwose mu gihe yaba atabonye ubuvuzi. Uyu musirikare kandi yasobanuye ko we na bagenzi we bamenye ko bazoherezwa kurwana muri RDC mu mpera za 2023. Ubwo rero bari bari mu myitozo ngarukamwaka ya gisirikare izwi nka Vuclohom nk'uko bigaragara yaberaga mu kigo cy'amahugurwa cy'ingabo za Afurika y'Epfo giherereye mu ntara ya Northern Cape. Icyo gihe kandi ngo babwiwe ko ibikorwa bagombaga kwerekezamo rero byitwa Operation Chiba byagombaga kwitabirwa n'ingabo z'ibihugu byo mu muryango wa SADC, ndetse basobanurirwa ko icyagombaga kubajyana ari gushyira mu bikorwa rero no kuzana amahoro ku ntambara, aho rero gukora ubutumwa bwo kuyabungabunga, ibivuze ko bagombaga kujya kurwana byanze bikunze. Bataye ebyiri z'abasirikari barwanira ku butaka ngo nizo rero zari zateguwe nk'uko bitanga. Nyuma yo gukora imyitozo isanzwe irimo rero kugaba ibitero, guhangana nabyo, gutega ibico ndetse no gukora uburinzi, ngo byabaye ngombwa ko boherezwa muri RDC, ariko kandi bagenda bafite ikibazo gikomeye cyane cy'ibikoresho birimo by'umwihariko impuzankano, inkweto za gisirikare, intwaro zikoreshwa na ba mudahusha, ibisasu bya morisiye byo mu bwoko bwa 16mm, pasiporo, amahema ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu musirikare havuga ko icyiciro cya mbere cy'abasirikare ba SADF bageze muri RDC ku itariki 2 mu kwezi kwa Gashyantare 2024 badafite ibikoresho by'ibanze nk'amakoti adatoborwa n'amasasu, ingofero ndetse n'intwaro. Ibyakomereje by'umwihariko no ku cyiciro cya 2 ndetse n'icya 3 nk'uko abitangaza. Avuga ko ku gicamunsi cyo ku itariki 14 Gashyantare 2024 misile by'umwihariko yarashwe ku kigo cya Sake igahitana umwe mu bayobozi babo ndetse n'umushoferi, bituma abasirikare barakara cyane ndetse barahirira by'umwihariko kuzihorera, bibwira ko urugamba ruzaborohera mu buryo bwihuse. Yakomeje agira ati ku itariki ya 22 Werurwe 2024 tumaze kugera i Goma, batayo ya RS yaduherekeje by'umwihariko tujya Isake. Tugeze hafi y'ikigo cy'abari bavuye mu byabo by'umwihariko cya Mugunga, hanze rero ya Goma ibisasu byamurikiye byaturikiye imbere yacu nk'uko bigaragara. Ati abasirikare barasetse baravuga bati murakaza neza muri Ukraine. Igisasu cyatumye rero abasirikare bisuka muri Mamba. Imodoka rero ya gisirikare cyaguye hafi by'umwihariko bivugwa ko cyari kigambiriye rero abacanshuro ba Ajemira nk'uko bitangaza. Avuga ko kandi urwo rugendo barusoje mu kigo rero cya Sake cyari mu kavuyo by'umwihariko kuko abantu bari barimo birukanka bashaka kwikingira. Uyu musirikare kandi avuga ko we na bagenzi we bagera muri RDC imodoka z'intambara bari bafite zari nkeya ndetse inyinshi zidakoreshwa. Ikindi ngo intwaro zabo ntizari zifite ikoranabuhanga rigezweho ryo kubona n'ijisho nijoro cyangwa se kumurika mu gihe rero cy'uburinzi nk'uko bigaragara. Systeme yo kurinda ikirere nk'uko bigaragara ntayo bari bafite, uretse kubageraho rero by'umwihariko uretse by'umwihariko kubageraho mu buryo bwihuse, ndetse ariko kandi ngo yaje no kubageraho itinze ngo nayo ntiyari yuzuye kuko rero ibice by'ingenzi byayo byasigaye igoma nk'uko bigaragara.
kubw'uyu musirikare kandi ngo iyo aza koherezwa neza Isake yari kurokora by'umwihariko ubuzima bw'abasirikare bishwe. Yavuze ko ikindi kibazo rero gikomeye cyane ari uko amaradiyo y'itumanaho ya Kenwood, itumanaho rero ryayo by'umwihariko ryakurwagaho n'umwanzi mu buryo rero bworoshye, dore ko rero ngo mu gico abasirikare ba Afurika y'Epfo batezwe ku itariki ya 30 Gicurasi ahitwa Kimoka, itumanaho ryavuyeho burundu babura uburyo bakominikana. Hejuru y'ibyo ngo uko patroni za Lese, ingabo zabanje rero kujya muri ADC kureba uduce SADC yari kuzarwaniramo zitari zifite ibikoresho bihagije nka za pistoli ndetse na ba mudahusha, bashoboraga rero gukumira mudahusha rero by'umwihariko w'umwanzi wishe umusirikare wabo wo mu muryango w'icyo kigo. Nk'uko bigaragara, umusirikare wa SADF kandi anavuga ko ikindi iyo bari bashinzwe ubutasi by'umwihariko abari bashinzwe ubutasi bakoreshwa neza by'umwihariko bakanahabwa ibikoresho bihagije, bashoboraga kumenya amakuru y'uko M23 yagombaga kwigarurira uduce turimwo umujyi wa Sake wafashwe ku itariki 23 Mutarama 2025. Yunzemo ati ikibazo gikomeye cyane kurushaho nuko rero by'umwihariko nta bufasha bwo mu kirere bwari buteganyijwe mu bihe byihutirwa, nko rero mu gihe abasirikare bakomeretse bikomeye bakenera kugera ku bitaro mu buryo bwihuse. Ibyago byabereye mu kigo cya Sake nabyo yabigarutseho. Uyu musirikare wo muri SADF anavuga ko guhitamo nabi aho ikigo cya Sake cyubatswe by'umwihariko byacyongereye guhinduka ikibuga cy'umwanzi, ndetse n'akaga we na bagenzi be batazibagirwa ubuzima bwabo bwose baba barabonesheje amaso yabo, ubundi ibindi bakanabyumva. Yakomeje agira ati ibindi bigo nabyo byari byoroshye kwinjirwamo rero n'umwanzi winjiraga unyuze rero mu ngo z'abaturage, afashijwe by'umwihariko n'abaturage bo mu masoko cyangwa se bakoraga imbere mu bigo byacu. Nk'uko bigaragara, yavuze ko ikigo babagamo rero ubwiherero bwari buke ugereranyije n'umubare w'abasirikare, amahema yari yegeranye cyane n'urukuta rw'ikigo mu ntera by'umwihariko yo guterwaho rero by'umwihariko gerenade z'intoki. Icyumba cy'ibikorwa rero by'umwihariko cyari hafi cyane y'umuryango mukuru rero, amahema yinjiragamo kandi amazi mu mvura, aho rero by'umwihariko bafatira amafunguro hari hasi cyane, kandi by'umwihariko ububiko bw'amasasu n'ivuriro byari byashinzwe ahatari heza. Yavuze ko kandi ubu butumwa bari baroherejwemo rero bwananiranye kuva mu ntangiriro kugeza ku musozo, ahanini bitewe n'imitegurire mibi y'abayobozi ba SADF ndetse n'ingamba zitajyanye n'amahame ya gisirikare. Uyu musirikare kandi yavuze ko ibihe byarushijeho kuba bibi cyane nyuma y'imirwano y'iminsi ine rero yahuje ingabo za SADC na M23 yatangiye ku itariki 23 Mutarama ikarangira hapfuye rero abasirikare bakaba muri 14 ba SADF. Ati mu by'ukuri twari twafashwe by'umwihariko nk'imbohe na M23, twajyaga ifunguro rimwe ku munsi, amafaranga y'ibiribwa ya SADC by'umwihariko yageze kuri SADF, ariko kandi nta na kimwe cyatugezeho mu kavuyo kose nyuma y'uko M23 ifashe Sake ndetse na Goma. Umusirikare wa SADF kandi mu buhamya bwiwe yanavuze ko mu gihe ingabo za FARDC bari bazitezeho rero kubafasha mu rugamba byarangiye zibagambaniye. Ati ingabo za FARDC zari kudufasha ariko kandi zaradutengushye, bamwe bafatanyije na M23 bagambanira imigambi ya SADC, byaragasuzuguro ku mwambaro wabo ndetse no ku gihugu cyabo. Twabonye abasirikare benshi ba FARDC bicana hagati yabo kubera impuzankano, abandi bagurisha ibikoresho byabo ngo babone ibibatunga. Akenshi kandi FARDC yataga ibirindiro byayo igihe yaraswagaho, igaragaza imyitwarire idakunda igihugu. Leta ya FARDC kandi ikwiye gushaka abasirikare bafite ireme kurushaho. Yunzemo ati nubwo kandi igihano cyo gutoroka urugamba gikomeye, by'umwihariko ntikibuza imyitwarire mibi. Nubwo rero byoroshye gushinza FARDC, leta ya FARDC igomba kubazwa uruhare mu kutita ku basirikare bayo ndetse no gusesengura amamiliyoni by'umwihariko ku bacanshuro.
uyu musirikare avuga ko kandi mu butumwa bwe na bagenzi be muri EDC babonye amahano menshi cyane, harimo rero bagenzi babo bacagaguwe n'ibisaso, gutwara abasirikare badafite amaguru ndetse no gukusanya ibisigazwa by'imirambo ya bagenzi babo nk'uko bigaragara. Yavuze ko nyuma yo kuva muri Kongo kandi bakagera muri Afurika y'Epfo SADF yabahaye iminota 30 gusa by'umwihariko yo kuganirizwa n'inzobere mu mitekerereze maze bakavuga ko ibyo bihagije, ibyatumye rero ashimangira ko rero by'umwihariko igisirikare cya Afurika y'Epfo kitita ku mibereho y'abasirikare. Yunzemo ko kandi kugeza ubu nta muhango wo guha imidari abagize SAMI-RDC wabaye, ikindi by'umwihariko SADF ikaba kandi yarananiwe kwishyura abasirikare bari bari muri Kongo amafaranga yabo by'umwihariko bakoresheje bagura ibikoresho ndetse n'ibibatunga nk'uko bigaragara kugeza amagingo aya ngaya. Ariko kandi byemezwa ko n'ubundi Afurika y'Epfo yabiri mu nzira cyangwa se irimo guteganya kuzana abandi basirikare ku butaka bwa Kongo nk'uko bigaragara, mu gihe ibindi bihugu birimo nka Tanzania byo bisa by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara bisa by'umwihariko ibihugu bya Tanzania byo birasa n'ibyamaze gukonfirma iyi gahunda. Mu kanya turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa agendanye n'ibikomeje kubera ku butaka bwa Kongo.